bicu hejuru nizere ko meze neza les amis. Mbazaniye iyi case ya Argentine yavuzwe. Argentine yarekuye igikombe cy'isi nkana. Ibyo byose nzanye ibice bitatu. Ngiye kuzana igice cya mbere, ndakurikiza igice cya kabiri, nze no kugaruka ku gice cya gatatu. Ikipe y'u Argentine titire nayise ngo ibyayibayeho mu 1990 iri kumwe na Maradona. Nibyo byisubiriye. Iyo niyo titire nahaye iyi nkuru mu gice cya mbere. Habaye iki? Argentine za mu gikombe cy'isi cyo muri 90 ntago bashakaga ko ikipe izatwara igikombe ari kumwe na Maradona imeze neza, aravuga ati oya igomba gutwara iki gikombe. Argentine barana igihugu gituwe n'abazungu benshi, abirabura ntabwo rwose babakozwe. Ejo bundi Samiri yakoze inkuru avuga ko muri Argentine y'abato hagaragayemo umwirabura. Bibi inkuru twagiye tubigarukaho cyane. Uri abazungu kubera ko Argentine ibamo abazungu benshi nibo bigirira ikizere, confidence, ifite ubukungu ibirombe, urabahora bayikanga. Ibyo reka tubyihorera. Muri 90 muri kimwe cya kabiri babonye Argentine igezeyo, babwiye perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Argentine, baramubwira ati Julio Grondona genda ubwira ikipe yawe ya Argentine match y'abataliyani ko batagomba kuyitsinda kimwe cya kabiri, ntibagomba kugera finale. Uyu muyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Argentine ageze muri vestiaire, Julio Grondona yabwiye Maradona ati we n'abagenzi bawe iyi match muyihorere, mwitsinda abataliyani twitahire tuzakina umwanya wa gatatu twigendere. Maradona yaramwihoreye araseka, agenda n'imizi n'imiganda cenga abataliyani, yarabakuyemo umwuka, ndetse icyo gihe rwose Argentine igera finale. Ibyo birarangira. Finale igezweho. Ijoro ribanziriza match arabasura, arabwira ati narabasabye ku Butaliyani mwaga kunyuma, mu nyumve nka perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Argentine ndi umwene gihugu, iyi match kuyitsinda ntacyo bitumariye, biraduteza ibibazo, ahazaza hacu si heza. Maradona nabwo arita mu gutwi, ariko abakinnyi nyine birabahungabanya. Umuntu ugarutse bwa mbere akagaruka bwa kabiri birakomeye. Match bayiha umusifuzi witwa Edgardo Codesari, yaje akora amainsolite. Ni match arangire mu penalty, ariko yabaye mama insolite menshi. West Germany twara igikombe. Maradona nyuma y'umwaka umwe, kubera ko babonye uburyo yanze kumva kuri ya match ya kimwe cya kabiri, 9 nyuma y'umwaka umwe Maradona ngo bamupimyemo kokayini, bamagarika amezi 15. 9 mu gikombe cy'isi Maradona yari yagarutse ari kumwe na Argentine, bagitera match ya Nigeria bamusangamo ngo kokayini ya Federin, bamagarika amezi 15. Bisa nkaho byanagije kariyeri ya Maradona. Maradona akajya akora ama interview asa nk'ubikomozaho, ubundi yakomye rutenderi ryari hagati ya 2005-2007. Maradona ajya gakora ibiganiro agaruka kuri insolite yo muri 90 akavuga ibyabaye, vuga ati batuwangiraga ko batwara igikombe, nyine agenda asobanuriza case. Woni Maradona bisa nkaho rwose yabaye ibibazo. Ariko reka ngaruke gato kuri ya finali irangiye yo muri 90. Maradona mu gutanga ibikombe n'imidari yanze gusuhuza Julio Havelange, yari perezida wa FIFA icyo gihe, arabyanganga kumukuboko, ibibazo bitangira ubwo. Iyo niyo mizi n'imiganda natangiriyemo. Mu bicu hejuru twagarutse na part 2 twihuta. Tugeze Mexique, Canada na Amerika. Tuvuye muri 90 kubarebye part 1. Iyi case nayihaye titire ivuga ngo Tapia vs FBI. Tapia tuvuga ni Claudio Tapia, ni perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Argentine. Argentine za muri iki gikombe cy'isi ikindi mikino ya mbere murabyoka ko abantu havugaga ngo iribirwa ibintu nk'ibyo. Lionel Scaloni umutoza ajya mu itangazamakuru avuga ngo abantu ntago bari gukunda Argentine, ngo abantu bagaragaje urwango kuri Argentine, ngo menya ngo ari uko yatwaye igikombe cy'isi cy'ubushize. Ayo ma interview yarahari, ugenda uyarebe, ngo menya ngo ariyo mpamvu abantu badashaka ko dutwara n'iki. Ariko hari icyari kishi nyuma y'ibi bintu. Argentine abantu ntibayishimiraga ngo kubera ibintu bibi muri Amerika, ngo iribirwa, ngo ndetse ngo igirana rasizime, cya kintu cy'abanwari bataba muri Argentine ari benshi, n'ikipe y'igihugu itagaragaramo aba black, nyine nibyo bitaga ngo ni rasizime, ngo bagira ironda ruhungo ndetse n'ubujura baribe. Reka ngo urugero, bavuze ko hari company zirenga 300 zari muri Amerika no muri bihugu bindi zashinzwe ngo zangisha abantu Argentine, aisho speeders imbere. Hakaza n'ikintu cyo ko aba YouTubers muri Amerika baroroherejwe ngo ba streaming igikombe cy'isi mu buryo bworoshye, cyacyo ni cyakabayeho mu buryo bw'ubucuruzi. Ibyo reka ngende urugero aisho speed match ya Misiri ndetse na Argentine, Messi ahusha penalty. Messi amaze gusha penalty, aisho speed ya Serbia yikomanga mu gatuza. Comeback ya Argentine ibaye, umufana amagara aisho speed wari umwegereye na wa Serbia kwa kunda mubwira ati turatsinze utabishakaga. Aisho speed yatatanga ikirego cyuko umuntu ngo yamukoreye ironda ruhu na FIFA byinjiramo. Uyu mugabo ajyanye imbere y'ibazwa y'ababishinzwe, abajijwe aravuga ati ngewe ntabwo ari ironda ruhu, uko yatwishimye hejuru akomanga mu gatuza nanjye nabimwishyura. Ukombi Aisho speed yabihuzaga na ya gahunda batugeranya nayo ngo abantu ngo tumeze nka za mankits. Okay, twigendere.
Aisha Speed ikirego cye kirarangira, uwo muntu yari amaze kumutsinda avuga ko yabikoze kubera ko undi nawe yabishimaga hejuru. Ariko match ya Misiri imaze kurangira, FBI yahise yagurutse ikirego iregamo Claudio Tapia ndetse na Tovogino, ni SJ akaba na trésorier ubika amafaranga muri Federation y'umupira w'amaguru muri Argentine, na Claudio Tapia president, ko ari amafaranga adafitiwe ibisobanuro yoherezwa muri Amerika mu makampani akomeye, avuzwe Adidas. Ibyo nabyo ndabisobanura. Noneho ngo bikaba bidasobanutse, abantu bavuga ati Argentine itanga amafaranga ngo kugira ngo isifurirwe neza, ngo muri Amerika barahafatiwe, ngo iminsi igisambira baze. Ibyo byose byaravuzwe. Iyo kese yiteye iti, iyo niyo ndi buhereho, sibyo sobanura buri kimwe, ubundi tuze kwinjira waje mu bicu hejuru. Turacyari kuri deal Claudio Tapia ubundi na FBI bimeze biti, naye kese tubanze tuyimenyanyuzemo, abantu isa nkayibaca hejuru. Abagabo bashinjwa deal bakoze za sponsorship zigera mu miliyoni 300 ngo banyerejeho imisoro. Byaturutse kuki? Claudio Tapia nka president w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Argentine ndetse n'umunyamabanga w'akaba na trésorier yitwa Tovogino, bajya bakora amadiru yewe Adidas barakoranye. Urumva ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Argentine, igihugu cy'umupira, igihugu cy'ibikombe, ntago madiru na Adidas yabura. Amprisa no musponsor bakorana. Noneho mu gukorana izo deal, igihugu cya Argentine nk'igihugu cy'umupira hariya nuko twe umupira tutaramva neza nka business, buriya hari ukuntu bakora amadiru manini n'ama equipe y'igihugu ndetse ibigo bitandukanye. Usanga afite n'ibintu byinjiriza equipe y'igihugu, usanga afite amahoteli, amato mu nyanja, hari ibirwa runaka bakontorora. Rero muri Amerika iyo miliyoni zirenze 10 z'amadolari kuzamura, aya mafaranga yinjira, akenera kumenya ngo ayo mafaranga aje azanywe nande, akora iki, ibintu nk'ibi. Noneho rero kubera ko muri Argentine hagati ya 2015 na 2021 wasangaga hari ikibazo cy'ubukungu bwaguye hasi, bahise bakora icyitwa dollar control, bari mita amadolari, bashaka uburyo bakoresha amafaranga y'imbere yabo mu gihugu ngo bazamure ubukungu. None Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Argentine bo bakavuga ati izo deal dukora ntabwo bazikorera amafaranga y'amanya Argentine ngo bikunde. Nanone kubera imisoro bavugaga ati aya mafaranga rero kuyasorera nanone wera ashobora uko babitekerezaga nibyo imisoro ashobora kuba kuko hari uburyo bayinyereje. Icyo turacyakurikirana tuzamenya ukuri kwabyo. Kugasanga niba ari nka miliyoni wenda nka 100 batangaje ko bakoresheje 70 ingahe, kwa kuri nyine amenshi wakoresheje uvuga make mu buryo bwo kwirinda imisoro. Nubwo buryo deal zakozwe, ariko kubera ko ikirego cyaje deje igikombe cy'isi kirimo abantu bavuga ngo Argentine iribirwa ari mbiri, abantu bose bahuza ibintu n'ibindi. Cyagiye byaje kuri match ya Misiri birarangira, abantu barabazwa, hari ukuntu ngo batanze ibisobanuro birarangira. Bro, mbere ya match finale uyu mugabo witwa Claudio Tapia, Chiqui Tapia, president wa federation isashyirwa ahantu hatazwa. Mwavuga mu kasho singiye kubihagararaho, ariko kuri finale ni yari ahari, nkabonye ko byagiye binagarukaho bivuga. Ndetse n'uyu mugabo Tovogino SJ ngo match Argentine yabaye SJ adahari, ndavuga finale na Espagne, ndetse na president wa federation adahari. Nuko rero byari bihagaze, ubwo ni ya money laundering bazira. Ubwo nimbanje kuvuga ku kirego, ndaje tugende dukurikizaho bimwe mu byanyuma.